Ngera nalinga kuba nti ninawo gennawo nankabere tambulirawo namutwala yasobola otererera aye paka nakati ndi wano nzira baba omwana omuwulizaako mbe Why media? Why media? Your best YouTube channel. Embira tinungi embira yabona enkavu ngona kulwa lero anchaire ku mwalina wange ono namukose no bitundu byena mutumba ononga yazaire omwana fina kunga 3 wabula ngo omwana tali mu mbeera nungi omwana yazalibwa nga ebigere biri ku report amagulu gewe tagegedamu ayi nga wali omwana omuto boli atusobira nti wasobola okuba weesubyo boli awo geidandaba ayi ekyembi ekiriwo kiri nti namukoso nabe n'omusada we yamuwa olubuto wabula olwawulire nti omwana yazirenga amagulu mafunefune omusada mbu yatwere ku isimu yalumuka so namukose buti lunaku lwa kusatu yeera waka wano awe bapangisa aye nga azira buyambi bwabona ali wano akonkomaire n'omwana era ngeriyo bamuzakisa bamuyambye bamuwa akasimu kaife twide gano twogereyogere kuku tomana emboozi yesobola okugema ku mutima waba n'engeri yotuyambamu kyetwenda kubona nga omwana ono tumutwala mu iddwaliro bamutereza ebigere kuba wakaliwo omukisa akali muto ndiye sidi yolisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Namukose bibaluma biruma ate ebizibu eby'omwana bizibu biriawo fidi na kyakola ono mwami yakulumuka ku mama baye mumaze emyaka emeka naye myaka mukaga yakubanga ati olufuna ebizibu ali kubeera obuti yalumweke so olubutono walufuna wajja mu idwaliro lya gavumenti kuno idagala najanga wajanga watukoberenga namutumba namutumba district eriyo namutumba kale center 3 waba yensinze center 3 namutumba kale center 3 okutandika ku mwezi ogwasooka natandikanga lwa myezi 5 nga njaba nkoba nti era nga wetujja bakukebera bakuba omwana ali mu mbeera nungi buli lwojja era ezitebakubaku nti oba kino be bakuba omwana ali mu mbeera nungi aye natuuse okuzaala tujje mpolampola wane bakati kuno idagala wena bali nga bakuwanku kwa makerenda iye enikesi nga waliwo katika tugeze obanga musoda gulimu oba kiki era baba bakuwa era bakucekinga kale ekitagisa oba bakucekinga ne babona nti era waliwo ekitagisa bakikukoba waire nga tebakuwe wo wajja wakigula nga bazira baba nago bakuwa aye nga ekikulu mu byonna omwana babeere bakuba nti ali mu mbeera nungi nga tebankuba ku nti oba tiyaterera munda oba ki bale bankuba nti ali mu mbeera nungi nadamu batandikira mwezi gwa 7 mwezi gwa 7 okuba atijja kusikani okuba akafaani okubona ki ekiri munda tebakuba kujja ku kafaani kubona ki ekyali munda abasawo tibankuba buti endangeri ewezize emyezi era omwenda awo era tebakatijja ku kafaani bango baira kala sente era dalizirawo so walinga nga twedi kyositula kuba akafaani n'akalaga mwana ki yali mu mbeera ki ng'otwere kujasa abasawo okugema obugema kuba ebyo ebyo tusaawe n'ebyo biri kujja nga bivaawo byabasawo okugema kunda era ojja bakuba wajja wakuba n'akafaani wajja bakuba akafaanani naddala nga olubuto olutandise mu myezi bataleka ku myezi nga 7 awo ne ku mwezi wa 8 bakukubaawo
Saiwe bitu babikolanga. Anti. Bakubanga inga akasente. Akasente ate n'ekindi ekyampanga obugumu. Nga bakucekinga bakuba nti omwana azira kuki yaterera. Naawo ali munda naawo wali kale tiyeshi kati yakola ki muterevu. Anga okujja kusikani bankuba angere sente denenga. Sikani balinanga mitwale mekebiri kitundu. Iye. Guide zirawo. Namutuba mulini sikani bamujaiganga. Namutumba waza sikani. Ana kina kyalo bana. Kana ka district bakayize kuiganga. Ndibona. Ngona kujaiganga. So kuva gano enamutumba mutawoni okujaiganga basaba sente meka. Da transport yaba meka. Kakaga. Okuja n'okwira. Kakaga. Taku ne dasikani bile kitu jainga mitwalo 3 taku donali ya muongira wawone mitwalo ngena mitwalo ene donga sana dizirawo ate oli muzito olikuwa wa media ndi yazidi usigira tukaja mesu nembozi anamukose bambi ali wano akonkomeire n'omwana wana ku 3 mwana yazalibwanga amagulu mafune gegeda gali crippled abasawo amwidwaire lyensinze bamukoba amutwale eidinda aiwazira buyambi bwabona azira sente nga womubona omwami olawira nti biri biti yakoba ati fana ebizibu byo so ali wano waka gaira gakomba so namukusi tukobera kuku olunaku olwokuzala ebisoko kubadai sawa ngimeka ndali kuna ebiredo edencho yogera kuku edencho wano wava wotya wafira ku boda boda abaku naja na pishi ate natuuka kwa nali wanonga mulikuwa kuba kusawa edo na ngaye ndiko gumena kwa nava wano kusawa dali 10 naje mu idwaliro enamutumbere center 3 ati bankoba atembera omwana jali mu kitu gyasobola n'okuzalisa bankuba ati banongera bansindika ensinze natuuka eyo Katonda yayamba nazaala omwana ensinze wagira ku kiku motoka wala boda boda nagira na motoka na ambulance Katonda yasaasira nazaala tuwalwawo nalwawo kuba najja saawa era dali 10 nazaala saawa 3 okay so wotuuka kino ekizibu ekyokuba nti omwana yegeda ebigere abasawo bakibonanga amaze kuva munda era obanga okali ngakali mondera ekizibu kino bakibonerawo wano mudwali wona sookera bakibonerawo kyova banongerayo so watukere wazala nomali wazala bulungi tibyakukusala era Katonda yakuliko siwa amawulire gafuna atya nti omwana omuzaire nga ebigere bifuna abasawo bakubira okifeera ekyo baba bakukweka already najo okuva eno nga kimaze otegeerekeka nti gundi kuba bankebera kale mu kuva eno gye nasookera najo vaayo nga n'ensungu oviire kwaye nga omwana akalemye ofuluma so kati mukunkebera nga ensungu oviire kuba nkoba ati omwana ekirala kyamusiba ki amagulu olikweyongerayo bansindika ensinzi alike kyamusiba ekirala akalera kagema muli so natuuka ensinzi eyo Katonda yansaasira waire nga nalwawo okuluzaala aye nga namala nazaala era nazaala bulungi aye ekikulu ekiriwo ekizibu kale ekiriwo nti so omala okuzaala nga omwana ali ati bigere abasawo bakuba batya era bangoba kumutwala era kumutereza nga mama w'omwana wazala omwana wo w'obuwala nga omwenda owira otya nti wandyetaaza okutereza omwana wo aterere abe ng'abaana abandi aye ozira sente nakudire kugira nga dyayongerayo muli kikubisa kitya ng'omuntu era kiruma lwakubanga nti era waba waza kyakola ozira sente ngera kubeera singa olunaku lweno olwo singa era nali nga kuba nti ninawo keninawo
nankabere tambulirawo namutwala yasobola otererera aye paka nakati ndi wano nzira baba omwana omuwulizaako mbe oli ku lulwo ndi ku lwange okubaawo waka kano omwami yakuyamba okuwaka otya zira obutya obaawo otya era omuntu tosobola kubulirirwa fine waire kale ebindi bibula ebindi byabulaye ngera kale tosobola kubulirirwa kuyambera kwongera kukola ki kweta kubaino ku kale oba nkyekuba ntya kuwaya bulungi abita yakusuulira kakusuulira omwana ndi kubanangano ndi kumubanga ekifaananyi nga alikwaya kyamabeere muzira endi anafu era anafu nga bwekikobye oli akikawunga aya munamukose nendi anafu ndibona akana nikakubanga ekifaananyi nga kali kayayuya embeera anafu bambi so eyo nembeera yanamukose so buli kyekirako oli gano kyekirako iwe olina amagezi gona nti oba bakuba kumuba baisimu oba ki oli ku lwa Katonda kati eri abantu olingirira nga niwonakuba ate oba oli mwene yalumuka kati eyo olwisi niwonakubayo ansa 0 kuba ole yalumuka kati eyankabaire nti nenjire ekutwala nti oba okola otya naye yavaawo buti wowe nooba ozirangeri so oba eri ali kutubona nga yandiyenza okuyambaku kiki wandiyenza bakuyamba era kunsondera ku kasente kubanga era byona byenda sente ate nedizirawo kale namukosa akali mwibwo teri kwenda kumulwisa ino ebisinga otudda kuwayanga aye ng'embeera tinungi omwana wa mwenda nga omuntu yena era ngoyita mwenda tiyandifunye lubuto aye ebyagwawo nebyo omwana yazaalibwa nga ebigere bifune aye nga kukesa zidenjire nga mbonako omwana nasobola okutereera wabanga namukosa ayambibwa yajja mu badokita ab'amaanyi yajja amalwaliro ag'amaanyi aye kizibu kiriwo kiri nti buyambi azira buyambi bwabona azira kasente era kino kyeraga lwatu nti niwe yali olubuto yalemerwa okujja ku sikaani ayiganga ng'aza mitwalo ng'ena gya transport era agira okuzaala omwana nga oba yalanga mu mbeera yali taidi kyali kusitula wera basawo bakubanga ati mwana ali mu mbeera nungi aye nga ekifaananyi kizaawo nze ndowooza nti omuntu aba taidi kyali kusitula so bityo osobola okuyamba kuku bambi namukose wabona nga omweyi amaziga gaaliku kuleke nga omwana ono aterera tomana akule abe nga baana beine ndi yazidi osigira bakali ku subscribe. Please go ahead and subscribe, like and share our videos.